Markachirnaka Altopata Marcano, Acajapaseraquini Mahach, Akatuxano, Acuraimana, artesanos, Luratanacapa, Uñast y Abjaraki. Wasuru Domingo Urutua Callant Oyeraki Hachakatuja. Artesanos, microempresarios, Ukamaraki, agricultores, Irnakarinakawa, Chicans Asewayapharaki, Uñastayanataki, Lurtatanakapa, Ukakikipa, Achuinakapsa. Akakatuja Basirakiniwa, 19 de junio, Urukamaja. Gaukniri municipio Nakataja, Chicans Asewayapkeja, La Paz, El Alto, Ukamaraki Vía Chamarcasa. Acapo Kawiroja Chamancha Oyeraki Wasu Alcaldía Sur, Ukakikipa, Dirección de Políticas Productivas, Gobierno Municipal Alto Patamarcatja, Jatuja Pasirquiniwa Plaza, Humboldt Toquena. Director de Políticas de Desarrollo Productivo, Gobierno Autónomo Municipal Alto Patamarcan, Iripiripaja, Raúl Garay, Canais Oyerakiwa. Acam Taweja, Mista Oyerakiwa Convenio, Aruskip Tawit Jatapata Kimsa, Municipio Nagampeja, Okamata Hacharu Hiltañataki, Lord Atanacapa, Asipjañapataqueja, Sasawa, Canais Oyeraki.